mbasuhuza kabisa mwese nizere ko mujya mumeze neza bukomeje kugenda badukurikira bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba namwe bari mu mujyi wa Kigali nibagiwe n'abadiaspora nizere ko mwese mumeze neza. Itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2024 rero kabisa niho tugeze aho rwose bigeze ahakomeye. Shampiyona rero ikaba ikomeje kabisa aho ikomeje kugenda igera haryoshye uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sports ribuze kubikina ikipe ya Rutsiro, ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo rwose ribuze kuba ikina n'ikipe ya Etincelle. Tugiye kugaruka rero kabisa mwizi ekipe zombi tugende tugaruka ku ikipe ya APR turebe 11 bazaba babandamo mu kibuga aho ndetse yakoze imyitozo ya nyuma yitegura ikipe ya Etincelle. Wowe icyo usabwa nta kindi kabisa nimba uri bwo ukegera kuri ino channel no gukanda subscribe kabisa, nicyo kimenyetso cyonyine kabisa kiduhuza nawe, nicyo kintu dukeneye mbere y'ibindi byose kabisa, gukanda subscribe ubundi ugakirika kukazogera video ikagigera uhita uyireba neza cyane. Mbibutsa yuko hano tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, aho tubagezaho amakuru ari mu ikipe ndani imyitozo y'amakipe mukunda, ndetse tukabagezaho n'imipira live kabisa 5 kuri 5, aho uyu munsi tubuze kubagezaho umukino uri buze guhuriza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Rutsiro. Uyu ni umukino uri buze kubera mu karere ka Rubavu rwose, aho turi buze kubagezaho live 5 kuri kagenzi kako, ndetse ku munsi w'ejo tukazabagezaho umukino ugomba kuzahuza ekipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Etincelle. Na mpamvu rero yuko uzajya ucikwa kabisa na byinshi bigiye bigezweho, wowe kanda subscribe ubundi click ku kazogera tujye tugenda tubana neza cyane. Ekipe ya Rayon Sports yageze mu karere ka Rubavu, aho ndetse ku munsi w'ejo hakoreye imyitozo ya nyuma yitegura umukino ifitanye n'ikipe ya Rutsiro. Ni umukino utoroshye kubera ko ikipe ya Rutsiro ni imwe mu makipe nayo ahagaze neza, aho ndetse yari iya mbere. Iyi kipe ya Rutsiro rero itozwa n'uwitwa Gatera Musa, iyi nayo ikaba yiteguye neza ikipe ya Rayon Sports, aho ivuga ntago biri buborohere kabisa kuba mwakora amanota 3. Ni mu gihe ku munsi w'ejo ikipe ya APR Football Club nayo rwose igomba kuzabikina n'ikipe ya Etincelle. Ikipe ya APR Football Club ikaba yakoze imyitozo ya nyuma ndetse irimo abakinnyi bagiye batandukanye ndetse yiteguye neza rwose. Abakinnyi nk'aba Paver Nzira rwose bari bahari bameze neza, Kagege yarahari, witwa Yunusu Watara rwose nawe ameze neza cyane kabisa, arimo agenda akora imyitozo. Niyo mugabo Claude kapitene rwose maestro nawe ahari ameze neza. Abitwa ba Tadeo Rwanga nabo engineer rwose arahari ameze neza rwose, nagiye mubona mu myitozo ya nyuma iyi ekipe yakoze, bavuga bati tugomba kwitwara neza. Mbibutse yuko ari wo mukino wa mbere ikipe ya APR igiye gukina muri Rwanda Primus National League muri 24-25, kubera yuko iyi ni ekipe yari mu mikino nyafrika, aho yari muri CAF Champions League, aho yagiye ikina ikipe ya Azam. Umukino ubanza aho mubyibuka neza yuko ikipe ya APR yaje gutsindwa na Azam igitego 1-1. Umukino wo kwibushyura ikipe ya APR ikigaranzura Azam ikayitsinda ibitego 2-0, mu gihe rero ikipe ya APR yaje kubikina na Pyramide. Umukino wa mbere banganya 1-1, wa kabiri Pyramide itsinda ibitego 3-1. Ikipe ya APR hita ikurwa mu mikino nyafrika. Ubu rero ikaba yagarutse muri shampiyona kugira ngo igende yitegura neza ndetse nitware neza rwose, dore ko ari ekipe imaze imyaka 4 itwara iki gikombe, ikaba ishaka igikombe cya 5 yikurikiranya. Rero ngira ngo ni ibintu bidasanzwe bibaho, ariko ikipe ya APR itegereje kureba nimba izabikora ikamara imyaka 5 yose itwara shampiyona. Ngayo ngoko rero kabisa urumva yuko ibintu bitoroshye ku ikipe ya APR igomba kuba imanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ikina ikipe ya Etincelle.
iyi ni ekipe yo mu karere ka Rubavu rero umukino tuzagenda tubagezaho mbabwira ni mukande subscribe video yacu igigeraho uhita uyikurikira neza cyane aho mu kanya tubuze kubagezaho match ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Rutsiro ku munsi w'ejo tukazabagezaho match ya APR ndetse na ekipe ya Etincelle. Reka nshimire mwebwe twabanye mbabwire ni ibiganiro byo ni akagaruka ndetse n'imipira kabisa n'amavideo ni buri kanya kuba bigeraho.